ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. President jeng Meghalaya Government Driver Welfare Association uba VCM le ulabu ke jengker part ikatran election bahaka election MP but MDC kamdeshu ban Shah Ktah iki driver habakilet duty election. Habakaran cikla pasai kubor uba VCM le ula kerpat ikatran election bikin sengob haban kit kya baban aya kepisah ke puar ke babiang. Kau bujingi hikari kawai bang ibu khaman kalau ba ini fight ya ke ikahok ini le ke ikahok jumpa bodu. Kamu tahu ni banyak government jadi berat, jadi yang tinggi grassroots level mah staff mah berat. Mulai kedon kebentang apa Shuh ifi kemudian press mah. Bahan nak lain juga kat bala ni fight be kahok driver rumah je. Recently kelip kini ke election kat ni kedua berkemle. Yang tu kami ke isu kalau ke CEO ya ke by election. Nak lain ni kat sen nak talk CEO. Bos tu apa ke government ke pediam, legislative department CEO. Update ngajin talk juga. Bat ka bangito ni ong kanrem ginonon ka podiri yang sigi government driver multi government driver wala iti bashabar kinki bus kinki lock kinki mo ki tourist bashabar lection tiru pli gitu gajing sigi din biang maka kamu driver kini bakhya su fi bersimit show sabah bersimit duty lection over yang kasukwa bang ka message ba wala election department kan sing kaya kani wala nyiri basa pending ni sigi ka MLA bodon ki driver ki ayo ka hok juki don ni pat yo aru menta gi ngaya bat ka election department yang persis kamu seman, mesti lagi orang tu siap bangi saya biang kita kacang duk jofi kacang mana kacang bambu jofi ya ka kemudian mau bagi pedian kipedian niat re bertang ya corporate hi berkai department dan sekolah agak message bah ke MP election berman berkai MC dia kan tak su ke joji kan ya baik nam ke kacang thok bila apa sebagai government siapa election department kan follow up itu jo nam bengi obit corporate ke bila thok nomor menah ni bak dep ni don ni trelang bak not isu ni don bak not isu macam saya saya ikut setelah kalau banyak not isu bangidon bahkan naglan maknanya yo message baki por election por kiyo orang mungkin di government drivers kedon dah order ke bami bar election department bagi driver kiyo orang bidon podiri kata kari lais pa sisnya tinggi dak long ni tho ni pan tho apa naglan ke kopi ke ai ni enclose bangi pa sa CEO lap ding tu tinggi kami ke order mana ni kami tu pas-pasan publik apply to election department kalau pa distribute sebabun ki ni ki district bro di bangun di district commissioner office belarsi yang tu mentah don ki district ki bala yo don bagi pat yo message kolong bana klien ki ai ki ong ba kamut ba ngim yo ngin sa yo tinggi be shai ka po teng ta hilung we ba kan ka election department ta subah kan kit kya ngi driver makai ka hok jingi subah kan tu ai ka por biang bangin duk ai ka tai ke jikwa jingi kham tho ai ka riet ngi tho ba sa ka election department ba kan follow up ba ka podri ngin ka podri jadi bendong mission close ya ka ni ka city bu nagalan ke laispa isu ai kalong example bang include bang ya recently bami man hani pat jone ke amli ka di aspasan phoki ai ta ud khot jingi boro ngila pre kata kalong aspasan phosis ni ya khnang ba ke jingi kalong ba kalong equal ba boro ubli sitio unyo sitio ubli sebenarnya sebenarnya apa susipat man hani babun ni tu ifi don ki bayo ke election ya ka jingsio kalong ba Bukti si benar, yuk saja. Bukti asli yuk saja. Lamsam lagi, mungkin kepada dia. Tengah syukur kita tahan percaya dia. Bah kan kita, kamu tu ni kisah kena ini noru. Selama malang lagi ngilat ho, secara election department. Kalau accept dia kata, kalau apa dia. Selama kan kita apa gaya bonon ke MP election, berke MDC. Tengah tahu,